És tisztelettel köszöntöm Önöket, és megkülönböztetett tisztelettel Alijev elnök urat Budapesten. Magyarország régi barátját köszöntjük ma. Magyarok úgy mondják, hogy a barát az a nehéz időkben ismerszik meg. És az elmúlt évtizedben, lassan 2 évtizedben Magyarországnak bármilyen nehézsége volt, legyen az külpolitikai, pénzügyi vagy energetikai természetű, Azerbajdzsánra mindig lehetett számítani. Alijev elnök úrra mindig számíthattunk, és ezt mi itt Magyarországon mind tudjuk. Elnök úr, és hálásak vagyunk önnek ezért. Azért vagyunk most itt együtt, mert a türk államok szervezetének történetében először kerül sor egy csúcstalálkozóra Magyarországon. Ugye mi nem vagyunk teljes jogú tagjai ennek a testületnek, és először adhat otthont egy megfigyelő tag egy csúcstalálkozónak. De nem ezt teszi csak izgalmassá a mostani tanácskozásokat, hanem a nemzetközi helyzet is. Mindenki látja, hogy a nemzetközi politikában vihar után minden mozog, változik, egyezkedések, háborúk, tűzszünet és békejavaslatok. Szóval mindenki érzékeli, hogy a veszélyek korában élünk, a globális biztonságot kihívások teszik próbára, és ilyenkor fontos, hogy a baráti országok találkozzanak és áttekintsék nem csak a kétoldalú kapcsolatokat, hanem a nemzetközi helyzetet is. Magyarország 3 éve él egy háborúnak a szomszédságában. Elmondtam az elnök úrnak, hogy mi súlyos gazdasági veszteségeket szenvedtünk. 20 milliárd euró fölött van az a veszteség, amit a magyar gazdaság az elmúlt években a háború és a szankciók miatt elvesztett. Mindannyian tudják, hogy az Európai Unió a háború kitörésekor a háború izolálása és a háború kiterjesztése közül az utóbbit választotta. Lényegében a béke és a háború között a háború mellé állt, és ez súlyos károkat okozott nekünk. Ráadásul az európai gazdaság azért is nehéz helyzetben van, mert a háború és a szankciók együtt szétverték az eddig egyébként sikeres európai gazdasági növekedésnek a stratégia alapjait. Nemzetközileg versenyképes áron érkező energia és egy világszínvonalon kiemelkedő technológia találkozása, ez volt az európai gazdaság lényege. Ez most megszűnt, és a helyébe pedig nem lépett semmi, tehát ma az európai gazdaság hajóját iránytű nélkül kell navigálni. Ennek az a következménye, és erről beszéltem az elnök úrral, hogy egy folyamatos energiaválságban élünk. 3-4-szer annyit fizetünk a gázért és az áramért Európában, mint Amerikában, és ez Amerikában vagy akár Kínában, és ez a versenyképes gazdaság fölépítését lehetetlenné teszi. És elmondtam az elnök úrnak, hogy mi eddig kiharcoltuk, hogy miután szárazföldi ország vagyunk, ezért mi működtethessük az Oroszországgal fenntartott energetikai kapcsolatainkat. Sikerült is kiharcolnunk egy kivételt, erre válaszképpen az ukrán csővezetékrendszert az ukránok lezárták, és akkor mi megegyeztünk a türk barátainkkal, hogy a déli irányból fogjuk Magyarországot ellátni. Azt kell mondanom, hogy a türk barátaink nélkül ma nem lenne lehetséges Magyarországon a rezsicsökkentés, és a türk barátaink nélkül nem lehetne biztosítani Magyarország energia ellátását. Most is van javaslat az asztalon, amely föl akarja számolni az együttműködésnek ezt a formáját, de mi megpróbáljuk ezt életben tartani, hosszú és nehéz viták várnak ránk Brüsszelben. Ebből pedig az következik, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ez a helyzet fölértékeli a kiszámítható partnereket. Megismétlem, hogy a türk országok nélkül ma Magyarországon nem lenne biztonságban az energiaellátás, és a türk országok nélkül a családok 2-3-szor nagyobb árat fizetnének az energiáért, mint most. Tavaly megérkezett az első földgázszállítmány Azerbajdzsánból. Elnök úr biztosított bennünket arról, hogy az idén is így lesz, sőt, abban állapodtunk meg, arra tett az elnök úr ígéretet, hogy amilyen mennyiségben szükséges lesz, Azerbajdzsán olyan mennyiségben képes számunkra gázt biztosítani.
Nagyra értékeljük, elnök úr, azt, hogy önök lehetővé tették, hogy az MVM és a MOL is részesedést vásárolhasson azerbajdzsáni kőolaj és földgázmezőkben és szállító vezetékekben. Ezért évente több 100 millió köbméter földgázzal és több 100 000 hordó olajjal rendelkezünk a nemzetközi energiapiacon. Az azeri barátaink számára ennek a jelentősége nem olyan nyilvánvaló, mint nekünk, hiszen nekik ebből sok van. Nekünk meg kevés. És ha neked nincs energiaforrásod, akkor valahonnan szerezned kell, be kell társulnod valahova, együtt kell működni valakivel, partnereket kell találni, és mi így betársultunk az azeri olaj- és gázmezőkbe, ahol még egyszer mondom, Magyarországnak így tulajdona keletkezett. Mi energiahordozókban szegény ország vagyunk, ennek a jelentősége nem csak gazdaságilag, hanem a biztonságunk szempontjából is, talán mentalitás vagy mentális szempontból is rendkívül fontos. Kevésbé érezzük magunkat kiszolgáltatva ennek a barátságnak köszönhetően, mint korábban. Most arról is megállapodtunk, hogy egy új területre is kiterjesztjük az együttműködésünket. Ez a megújuló energiaforrásoknak a területe. És a gazdasági ügyeken kívül, ahol persze érintettünk jó néhány magyar beruházást, amelyek Azerbajdzsánban történnek most meg, kitértünk a legfontosabb gazdasági kérdésre is, úgy hívnak, hogy béke. Mert ma már a béke az nem csak egy katonai kérdés, hanem a legfontosabb gazdasági kérdés is. Mi mindig egyetértettünk abban, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak a tárgyalóasztalnál, és a tárgyalás a nemzetközi béketeremtés egyetlen lehetséges útja, nem csak az orosz-ukrán háború tekintetében, hanem a többi konfliktus tekintetében is. És ezúttal is szeretnék gratulálni Aliyev elnök úrnak ahhoz, hogy tető alá hozta az azeri-örmény béke megállapodás szövegét, amely jó példa arra, hogy hogyan lehet egy háborút diplomáciai úton lezárni. Nagyon remélem, hogy minél hamarabb a béke megállapodás aláírása is megtörténik. Ez nekünk is fontos, minden kis siker, minden béke siker ebben a fölkavarodott nemzetközi világban rendkívül fontos Magyarország számára is. Elnök úr, még egyszer hálásak vagyunk, hogy meglátogatott bennünket. Hörmətli cənab baş nazir, əziz dost, hörmətli xanımlar və cənablar, ilk növbədə cənab baş nazir dəvətə və qonaqpərvərliyə görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Macaristana mən tez-tez gəlirəm. Son dəfə 2023-cü ildə gəlmişəm. Siz də Azərbaycana tez-tez gəlirsiniz. Sizin son səfəriniz keçən ilin noyabr ayında olmuştu. Yəni bu onu göstərir ki, aramızda olan təmaslar müntəzəm xarakter daşıyır və Macaristan-Azərbaycan əlaqələri uğurlu inkişaf edir. Biz dost ölkələrik, strateji tərəfdaşıq və bugün danışıqlar zamanı və məhdud tərkibdə keçirilmiş görüş zamanı bir daha gördük ki, bir çox məsələlər üzrə mövqeyimiz üst-üstə düşür. Bugün dəyişən dünyada gedən proseslərə nəzər saldıqda yenə də mövqelərimizdə elə bir böyük fərq yoxdur. Macarıstanla Azərbaycan arasında bir çox oxşarlıqlar var. Birincisi bizim tarixi köklərimiz və bilirəm ki, Macar xalqı öz tarixi köklərinə çox bağlıdır. Ölkələrimizin əhalisinin təxminən eyni olması, ölkə ərazisi də demək olar ki, bir-birinə çox yaxındır. Oxşarlıqlardan biri də siz də qeyd etdiyiniz kimi Macaristan açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkədir. Azərbaycan da elə ölkələrdəndir. Düzdür, biz Xəzər dənizinin sahilində yerləşirik. Ancaq açıq dənizlərə bizim də çıxışımız yoxdur. Bir də siz qeyd etdiniz ki, Macaristan müharibə aparan ölkə ilə həmsərhəddir. Biz də eyni vəziyyətdəyik. Siz bir müharibə aparan ölkə ilə, biz isə digəri ilə həmsərhədik. Yəni bu oxşarlıqlar təbii olaraq bir qarşılıqlı anlaşma üçün də gözəl zəmin yaradır. Çünki biz demək olar ki, eyni çağrışlarla üz-üzəyik. Azərbaycan eyni zamanda 4 il yarım əvvəl müharibə aparan ölkə olmuşdur. Biz öz ərazimizdə müharibə aparmışdıq. 30 illik Ermənistan işğalına
son qoymuşduq. Düzdür, bizim müharibəmiz Rusiya-Ukrayna müharibəsi kimi 3 ildən çox yox, cəmi 44 gün ərzində aparılmışdır. Hər gün biz irəliyə gedirdik, bir addım geri atmamışdıq. Ordumuzda bir dənə də olsun Ferrari olmamışdır. Ermənistan ordusunda isə onların özlərinin etirafına görə 12.000 Ferrari olmuşdur. İkinci Qarabağ müharibəsi beynəlxalq hüquq çərçivəsində aparıldı. BMT-nin nizamnaməsi əsasında, BMT-nin nizamnaməsinin 51-ci maddəsində hər bir ölkənin özünü müdafiə hüququ var. Biz də bu hüquqdan istifadə edərək uzun illər işğal altında olan torpaqları düşmən qüvvələrindən azad etdik və 2023-cü ildə öz suverenliyimizi tam bərpa etdik. Ermənistan-Azərbaycan sülh prosesi ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, sülh danışıqlarının 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra təşəbbüskarı da biz olmuşuq. Sülh müqaviləsinin mətninin də müəllifi də biz olmuşuq. Və məhz bu mətn bugün Ermənistan tərəfindən qəbul edilib, təbii ki, müəyyən düzəlişlərlə, amma prinsip etibarilə bizim təklif etdiyimiz məsələ bugün artıq Ermənistan tərəfindən qəbul edilib. Qaldı ki, sülh müqaviləsinin bağlanmasına burada 2 əsas şərt var. Birinci, Ermənistan konstitusiyasında bugünə qədər Azərbaycana qarşı ərazi iddiası vardır. Bu dəyişdirilməlidir. İkincisi isə Qarabağ münaqişəsini həll etmək üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupu ləğv edilməlidir. Artıq de facto bu fəaliyyət göstərmir. De jure bunun ləğvi zəruridir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan tərəfi hələ ki bu 2 şərtimizi qəbul etmək istəmir. Ancaq son illərin hadisələri və proseslərin gedişatı onu göstərir ki, gec-tez onlar bizim təklifimizlə razılaşmağa məcbur olacaqlar. Çünki bu təklifdə heç bir qeyri-adi məsələ yoxdur. Bizim iki tərəfli gündəliyimiz də kifayət qədər genişdir. Biz bugün bunu geniş müzakirə etdik. Energetika sahəsində uğurlu əməkdaşlıq edirik. Macarıstan şirkətləri Azərbaycanın əsas 2 neft və qaz layihəsində pay sahibidir. Azəri-Çıraq, Günəşli və Şağdəniz yataqlarında. Gələn ilin əvvəlində növbəti kontrakt imzalanacaqdır. Bu barədə də bugün fikir mübadiləsi aparıldı. Azərbaycanın quru neft yataqlarında Macarıstan şirkəti fəaliyyətə başlayacaq. Biz keçən ildən başlayaraq Macarıstana təbii qazın ixracına başlamışıq və mən bugün qeyd etdim və baş nazir burada qeyd etdi ki, Macarıstanın tələbatı olan səviyyədə biz qaz təminatı təşkil edə bilərik. Bizim qaz resurs bazamız kifayət qədər genişdir və genişlənir. Yeni qaz yataqları istismara veriləcək. Biz bugün 12 ölkəyə təbii qaz ixrac edirik. Onlardan 10'u Avropa ölkəsi, onlardan 8'i isə Avropa İttifaqı üzvüdür. Və Avropa Komissiyası Azərbaycanın Pan-Avropa qaz təchizatçı ölkə kimi və etibarlı tərəfdaş kimi tanıyır. Və qaz ixracının coğrafiyasına əgər biz baxsaq, görərik ki, burada nəinki Avropa məkanında, dünya miqyasında boru xətti ilə nəql edilən qazın coğrafi əhatəsinə görə Azərbaycan dünyada qabaqcıl yerlərdədir. Bizim gələcəkdə qaz ehtiyatlarımızın işlənməsi nəzərdə tutulur. Biz eyni zamanda Macarıstanla yaşıl enerji üzrə fəal işləyirik. Azərbaycanın çox böyük miqyaslı yaşıl enerji gündəliyi vardır. Biz növbəti 5 il ərzində 6.000 megawatt gücündə yaşıl enerji istehsal edəcəyik. 500 megawatt son 2 il ərzində yaradıldı. 6.000 megawatt
5 il ərzində təmin ediləcək. Yəni bütün bu rəqəmlər kontraktlar əsasında mən bunları deyirəm. Yəni bu reallaşacaq layihələrdir və beləliklə təkcə bu layihələr bizə hardasa 3-4 milyard kubometr qaza qənaət etmək üçün imkan yaradacaq ki, bunun da əsas istiqaməti təbii ki, Türkiyə və Avropa ölkələri olacaqdır. Bütün başqa məsələlərdə də biz iki dost və tərəfdaş ölkə kimi birgə fəaliyyət göstəririk. Bildiyiniz kimi, sabah Macarıstanın təşəbbüsü ilə ikinci qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçiriləcək. Birinci zirvə görüşü Şuşa şəhərində keçirilmişdi keçən il. Türk Dövlətləri Təşkilatının qeyri-rəsmi zirvə görüşlərinin keçirilməsinin təşəbbüskarı Azərbaycan olmuşdu və bu estafeti bizdən Macarıstan alıb, biz bunu alqışlayırıq. Bu bir də onu göstərir ki, Macarıstan öz tarixi köklərinə çox bağlıdır. Bizi də bu çox sevindirir. Və çıxışımın sonunda Macarıstanı bütün əldə edilmiş uğurlar münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Biz bilirik ki, Macarıstan müstəqil siyasət aparan nadir ölkələrdən biridir. Xüsusilə Avropa İttifaqı çərçivəsində müstəqil siyasət aparmaq kifayət qədər çətindir. Çünki bir çox qaydalar var, bir çox oturuşmuş prinsiplər var və Avropa İttifaqının vahid xarici siyasəti təbii olaraq prinsiplərdən biridir. Buna baxmayaraq, dostum Viktor Orban həmişə Macarıstanın dövlət və milli maraqlarını hər şeydən üstün tutub. Biz bunu alqışlayırıq. Hər zaman Macarıstanın maraqlarını qoruyub və Macarıstan üçün nə xeyir gətirirsə, o təşəbbüslərə qoşulub. Nə xeyir gətirmirsə, o təşəbbüslərdən həmişə uzaq olub. Yenə də deyirəm, Avropa İttifaqının içində ola-ola bu siyasəti aparmaq doğrudan da böyük, deyə bilərəm ki, qəhrəmanlıq tələb edir, siyasi iradə tələb edir və düşünülmüş siyasət tələb edir. Bütün bunlar da Macarıstanda var. Biz Macarıstanı çox sevirik. Bu cümlədən bu amillərə görə və sizə və bütün dost Macar xalqına bu istiqamətdə yeni uğurlar arzulayırıq. Sağ olun.